Тау тарихны таң калдырган чырлар бар. Казан ханлыгының 1552 елда Явыз Иван тарафыннан яулап алынуы бүген дә халык йөрәгендә канны яра кебек сулкый. Җиңүче илнең һәр патшасы татарлар чукынсын дигән указлар чыгара. Сыйлап, сыйпап кына башланган чукындыру иң явыз суллар белән үткәрелә башлый. Казан илендәге барлык мәчет мәдрәсәләр юк ителә. Буларга җавап итеп йөзләрчә баш күтәрүләр була. Алар кот очкыч канлы рәвештә бастырылсалар да, халыкны куркыта алмыйлар. Киресенчә, Пугачев явының күпчелеге татарлардан торуы әби патшаны кайбер ташламаларга барырга мәҗбүр итә. Ләкин чукындыру яңача дәвам иттерелә. Шуңа күрә татарлар авыллары белән Төркиягә күчеп китәргә мәҗбүр. Үз илендә калган татарлар арасында да кире мөселман диненә кайтулар башлана. Дәүләт белән халык арасындагы тигезсез көрәш бик озак дәвам итә. Ефим Александрович, а все-таки вы не правы. Ильминский Николай Иванович, педагог-миссионер, Казан университетының һәм Дини академияның профессоры, Үзәк Керәшен татар мәктәбен оештыручы, Казан укытучылар семинариясын оештыручы һәм аның беренче директоры, Петербург фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы. Я давно понял, что в условиях усиления общественного движения в России старые методы христианизации нерусского населения не годны. Эдак мы можем потерять даже те завоевания, какие с большим... Каких завоеваний? Малов Ефимий Александрович, төрки телләр белгече, рус миссионеры, Дини академияның профессоры. Вот, слушайте. В последние месяцы деревня за деревней в Казанском уезде объявляет своему приходскому духовенству, что они, доселе исповедуя тайно веру магометанскую, считаясь только формально православными, теперь уже не хотят скрывать своей привязанности к татарской вере отцов своих. Корреспондент замечает, что одно только хорошее устройство русских школ для инородцев может в их нынешнем положении наших церковных дел вполне сроднить с русским народом. Ну, на это что скажете, Николай Иванович? Вы ведь тоже сторонник школ. Еще современник Петра I Татищев считал, что в русификации нерусского населения большую роль могут сыграть школы. Не надо никаких школ. Не надо их вооружать. Я всегда выдвигал и выдвигаю на первый план метод полемики с муллами и татарским населением. Ефим Александрович, вы всегда были противником моей системы. Был и буду, потому что она не решает наш вопрос многосторонне. Однако правительство приняло мою систему. Правительство выдвигает и другие варианты. Да какие там варианты? Друг друга авторитет подрывает. Поймите, наконец, сущность. Сущность моей системы в распространении христианства среди народцев. Именно с этой целью я выработал письменность на основе русской графики.
выпустил букварь для крещенных татар. Мои снаряды, нароческие книги и, наконец, за личные средства. На личные средства я открыл школу для крещенных татар. Опять школы. Ваши школы, организованные по вашей системе, вооружая татар письменностью, привели к появлению национальной интеллигенции. Моя система уже нейтрализовала влияние ислама на крещенных чуваш и татар. А самое главное, уже большая часть крещенской интеллигенции, солидная часть, воспитана в миссионерском духе, уже начала выдвигать теорию о том, что крещеные не есть татары. Да, Ефим Александрович, это так, а представляет из себя особую нацию, отдельную нацию. Мой ученик Емельянов даже по этому поводу стихи написал. Ну и что? Все это идет еще оттуда, с 18 века. Виновата Екатерина II. Ayıp kimde desen крещен татары, ayıp Аби Патша дер. Что вы сказали? Я говорю Аби Патша. Вот именно. Эби Патша и ее правительство совершили громадную ошибку. Это ведь она остановила насильственное крещение. Все наши цари крестили насильственно. Все до единого. А как же иначе? Благодаря этому цари русские сохранили державу, расширили границы. Это была святая обязанность. А вот Аби Патша все разрушила. С того времени магометанство усилилось. Ефим Александрович, в течение многих веков этих татар и топили, и жгли, но ничего сделать не могли. А я дал им книгу. Твой ученик Гирей Ахмеров сказал: «Укаган кэше чуканган кэшеу, синкайнапта бетмаган, татарны укаты бетрасым ди. Нешин битми татар, шонкяны дин саклыди». И он прав. Ислам – молодая религия, и она развивается. Это проблема не только русских, а всего христианского мира. Главное, Ефим Александрович, у нас есть цель – создание истинно национальной политики. И у нас уже есть люди. И кто же они? Крещеные татары, что ли? Крещеные чуваши, удмурты, да и те же крещеные татары, которых мы с вами воспитали. Преданные нашим идеям и хорошо знающих свое дело. Елама Гайни, булды тынычлан. Ничек тынычланыйм инде, апа? Әнкәем, бәгыркәем, җанкисәккәем. Әнкәй безне күргәч танымас та әле. Таныр Аллаһы боерса, таныр. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya Allah'ım, halim bugün tağından aşırıq. Ecelge tağın azgına sabırlıq bir. Kızlarım bilen görüştür. Şular bilen görüşüp sana vasiyetimle yitip kalayım şey. Удивительно. Живучий, однако. Столько выдержать.
Вот пришел с тобой попрощаться. Өлгенімні күтесің. Балаларымны көрмей тұрып, өлмеймін әлімін ала берсе. Яшайсың келе екен яша. Кім сиңа тие? Өмір бойы мені хақ диннен яздырға тырыштың. Сіргеннен соң да туған ауылыма қайтармадың. Мен барым мұсылман болып қалдым. Сібірде де, Сібір аяғында да тілегенше намазымды оқыдым. Тілегенше оразамды тұттым. Шуннан не? Көрген ғазап. Шунда өткен ғұмырыңнан әжірі не? Олың Захар, әне? Христиан? Менің христиан олам жоқ. Син хақлы. Захар христиан болса да, тамырларында синің қаныңаға күнәхлы татар қаны. Батюшка, қойшанға қадар мені татар деп мысқылларсыз екен. Семинарияда иптәшләрем күлә мында сіз. Рахмет. Улым. Балам. 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 Бәхил бол. Құдай құшына барам. Абыяң. Екі апам бар. Аларны тап. Мені мұсылман зиратына көтер. Марфаны татар зиратына көмәргә рөхсәтем юк. Ул Марфа түгел. Ул Зөлейха. Ул гомере буе мөселман динен тотты. Һәм шул юлда тәму газапларын кичерде. Теләсәгез нишләтегез. Барыбер мин аны васыяты буенча Каргалы зиратына җирлим. Үтенәм сездән. Калдырыгыз безне. Да, но мы это еще посмотрим. Борчылманы. Васыятыңча булыр. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم İstemiz dipet dedi, konak çek dedi. Allah'a şükür Kudaşa, oturğız Kudaşa. Rıhta, aş berik dip dedi. Rahmet. Hatın diyem. Ev otası, ev. Bismillahirrahmanirrahim. Ellen işlettiğime başladım. Ay otası, tulmuşsun, yanasın, yanasın.
Ya Allah. Meşitten çirkev yasasalar, avulda bir güne Müslümanda kalmayacak. Allah yazmagan iş olmaz atası. Miymiş ki ne bitti ol. Hazret bilmeyi silemez. Ana yana pop, avulga deri alıp kaytıp geldi. Baba niye bizni kıraşın dile? Biz Müslüman tügülmeni. Müslüman kızım, Müslüman. Olay dip eytüşler, özleri Müslüman tügüller. Biz hak Müslüman. Alaysa nege Ahmet abi kızları bizni kıraşın dip kıtırta? Bilmişe söyleyler olar kızım. Allah'a şükür, elhamdülillahi şükür. Şın Müslüman biz balalar, şın Müslüman. Balalar, en iyisini şakırı kızar. Hazır baba, hazır. Hazır babay. Anne. Seni baba aşağı. Anne tezrek. Ey Xudayım nerse bulayım tağın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil Şakırdan mı etkey? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Sen Rabbil alemin. duyga var mısın mani kızım? Sınraqsı olur mu dal etkey? Birer malayga eydelanda. Hazretini kurasım kile. Yarar etkey. Eytirme. Balam. Tınışlan balam, жылама. Bismillahirrahmanirrahim. Tınışlan balam, tınışlan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbim Allah'ımızın sakla. İlahi ya Rabbi. Yerdeminden taşlama. Şullayda saktırma ağzında. Anladım etkey, anladım. Kızım tiz bul yeme. Yarar. Senin ismin Işık. Min Bibi Kamal bulam. Ani Fatima. Ani Şükaya. Tizine tuyğa barıp koytam kızım. Biz de varız. Biz de tuyga Yarar varız. indi, eyde kız eyde. Tiz bul kız, tiz. Eyde. Yaşlar için. Bizden bakıp olsunlar. Birik şulay bolsun. Amin, şulay olsun. Toyunun yemek etmege yere tuğanlar. Ertengi namazda Hazretimizin keyfi bit naşarıydı. Yana pop neşittimizden şirkev yasatmakçı bulayken Qarali Karim avzay. Sen mana bu kreşinni toyunga şaqırgansın, amini yok. Xatınım ölgeç kişi şiratından tıştımı ne? Yokmu söylep oturma hele abay. Qarali keş. Dokuş qanaysamdan atıp duran işi gelip. Koyal abay. Aldap yazdırgan narsa için. Aldap desin indi ha? Aldap deyim. Aldap. Ana xatın.
Әйдәңәрден сынабыз. Житті дейм абай. Бұтама. Бұтама. Фәхрия, қайне қызым? Келіңіз әлі келді мұнда. Келелім. Хоп, мына Біз шулай. туға келдік. Шулай міне. Бізді да туға Кім шақырдылар. шақырды? Әне шақырды. Шулай міне. Мұға бабам тауып кетіреді. Мәғбубе әбей жіберді деген. Тезерге құшты деген. Ғимади бабай өлім халінде ята. Ол бұл бола қалса қабірде қаздасы бар деген. Бар қызым, бар, ойнағыз. Нәрсе, әтенің халін үшін. Нашар, ұзақтырма бізге. Тойығыз құтлы болсын, Кәрим әбзі. Рахмат қызы. Ғимади абзыны қалданда. Әлбетте өл шу. Зрек апа, әйде бейбіз. Неге білмеймін. Әйде бейбіз. Әйдәлі қызлары, Сәлемжан Крашин міне. Крашен шул. Үзігіне язылса бір хал, Зüleyхасында Ғимади құданы да ширкәу кенәгәсенә христиан дип теркәгән. Налог түләмәс өчен эшли бит уланы. Зüleyхасы беләме икәнсең? Білсә эш харап. Бер нәрсә булса, Әхмәтне кәшифлә сыйша алмады. Бер нәрсәсез куып чыгарды дисез. Менә хәзер карагыз, ярты тулы мал туар. Каян килгән улаңа? Менә шул. Әйдә сол әле. Қоя берелі құшағыңны. Берелі, менде қарайма. Бұл күрәшін қызы. Әбісі мұсылман қызы. Бер құшақты. Келелі. Юк, міне сен құршағың. Сен бит Крашин. Бек құршағын. Мен нелер сіңа? Үйрер мұн сұрттыңа жүлер. Мен жүлер түгел. Әсін өзің жүлер. Бер құшақты әкеге айттым. Менде тәрі yok. Біз күрәшін түгел. Болмасағыз бұлырсыз. Сіздің шіркеу қиысуында қиындыралым. Сіздің ұрыстауын алып баралым. Мен сені әтеге айттым. Кетті ғайны. Бер құршақларını. Бер құршағымны. Бақыз кетігіз бұнан. Әти, бізді Крашин келі. Бізді тағын күрәшін деп бұтыр. Кім құдықты? Әхмет абының Әхмет қызлары. абы қызлары. Абый, нәрсә сен шул балаларыңа бір нәрсә де айтмайсың, ә? Ә нәрсә дип әйтимсең? Митрофондай Крашен түгел, мөселман дипме? Мұсылман шул. Ла илаха иллаллаха Мухаммад Расулуллах. Юкты сөйләмә, дингә бер кирип бер чыгып йөреп булмай. Кайдасын күрдегез дә инде әҗәре килми башлагач кабат мөселманмы? Абый, җитте дим юкса. Син кемгә хукук күрәсең шуш хатана? Суктыңмы? Җитте дим, җитте. Никеш. Кара. Моның өчен кан кыстырачакмын мин сине. Җитте дим. Ярар. Нәрсә булды, Әхмәдулланым? Крашеннәр кыйнады. Алай. Һәр көтүдә тышкак сыер була диләр шул. Бутларын күрмәдеңме? Кирамәт тауына менеп китте. Ярый. Bozuldu dünyalar, bozuldu.
Кешене мыскыл итәргә ярамый. Кит әле! Ahmet abi! Ahmet abi! Нәрсе бар? Mulla babayını görmedin mi? Нәрсәгә ул сиңа? Mulla babayını izleyeyim. Kıymadi baba ölüp yata, Mahbuba abi tez yerге koştu. Hazarat bilen kengeşesi var. Alay bulay bulap kapsa kabir de kazıtası var. Туктале, кайсы кыймады ул тагын? Зüleyха abanın әтisi. Ашили дейін. Ниткән кыймады булсын ул. Бар кит, юлыңда бул. Татар зираты кирәк булган аларга. Иманнарын укытам. Qarindaşlar, bizning Qorg'ala avulida bir yangilik bor bitali. Balki o'zingiz de eshitgansizdir. Что он говорит? Yok eshitmadik. Ne bo'ldi so'ng? Bizning жаңа pop masjidning oyini tushirib, qosh qo'yarga jiyina. Git ana. Bo'lmas. Что случилось-то? Шулай. Что случилось? Min знаком урысша bilmez. Bilmez. Коль принял нашу веру православную, обязан и русский язык знать. Понял? Понял. Успокойся. Ayda. Вот так вот. Выпей. Выпью. Новый поп на мечеть крест ставит. Где это? Деревня Qarg'a. Совсем деревня, что ли? Хорошо. Oqrauga zo'r bo'lak bu. Yo'q ish bu. Kishini dindan yozdırgan için suyunma, yazıklı bulursun. Her dinde yaşarga qoqli. Xudoy bit birgini. Nishik endi o'zi biz solmagan masjidga qosh qo'ymak kerak. Eshitib bitirmay Nikolay, narsa aytasan sen? Yangi pop masjidga qosh qo'yarga tilay. Onun qo'yishi yoqishmi ekansan? Bizning жаңа pop Fuqaro bayramini olib qaytib jit kiram deydi. Bek sudinda tura turgan kishi. Qalaysa bek aybat bo'la ekan ishingda. Ay kerakmas. Optirayım men bu yangi popqa. Ni tili yo'q. Boshda kelgan şeyga bu kirashinlarni Tatarga qaraganda nig'roq jaratmayim deb söylengan edi. Endi nishli. Yo'q, qarindoshlar, Tatar bilan orani buzuv kelishmaymiz bit. Bir tomirli qoliqlasa. Siz ут bilan o'ynaysiz, otaqay. Bunday narsalarning oxiri narsa bilan bitganligidan xabardor labasasiz. Ko'pmigina silashsak-da
Sizning o'z yo'lingiz. Bizning o'z yo'limiz, Hazrat. Hozir boshqa zamona. Luka Kanashevich zamonalari uzda. Xalq da boshqa. Mescitga tiymegiz, Ataqay. Müslümanlar ona o'z aqshalaridan ovulning shitindagina tuzidi. Barig'iz deyim. Barig'iz. Xalqni qo'tortmag'iz. Xalqlar bilan qurshaq o'yini o'ynawni to'xtatiriz, Ataqay. Iki xalqning da, iki dinning da bir hukmida bo'lganini unutmag'iz. Mulla babay! Mulla babay! G'iymati babay deb yedi. Mahbuba bitta yerga qo'shdi. Hazrat Bekka kashasi bor. Кто-то там машет? Это батюшка наш. Айда, пошел. Заждались. Здравствуйте. Заждались вас, сыночки. Здравствуй, батюшка. Сыночки. С миром. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Батюшка! 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 Чего кричишь? Бәле! Кем сен? Ахматный! Musulmon mısın? Hayır, sen Müslüman господин батюшка! Neymiş? Kirişinler Tatar toyunda belirmeydiler батюшка! Üzgüley. Onlar bit azındılar батюшка! Onlarını mini merkeş mikrofon kuturdu! Veselilerge yaptı! Mulla bile mikrofon şunu Tatar ziratına kulmaksı olarlar батюшка! Dürüst mü bu? Dürüst! Vallahi azim dürüst батюшка! Батюшка korkutar şularını! Ko'rdingmi? Ko'rdim. Bek Züleyha. Gelinning qo'l ishlarini ko'r. Mana. Shigilgan istal jaymasi. Maturman. Subhanallah. Emine bunisi şüptemli sülge. Yani şık. Eskitkish. Busi namazlık. Alla o'zi shikdimi? O'zi endi o'zi Allohga shukr o'zi. O'zi. Egrak ungan ekan. Baxtigina bo'la ko'rsin. Allohga shukr. Ali teraza qo'shig'alari. O'zi qaydasin? O'g'lim bilan o vaqtda o'tiralar. Avuldaşlar! To'xtamiz ali! Ya Allah. Kim qishqirganda? Qozaqlar! Derrekiler! Derrekiler! Qozaqlar ki. Ey Xudoyim, qozaqlar desang qabul bo'lding. Narsa bo'lsin.
Саған дұшманның ұяты бұл. Мені Миколай, сені Штапан дегеннен кімге не зиян? Барыбір мұсылман дейін табыз бит. Эх, түрік падишахы халифеге хат язасы иде. Мында мұсылманларны кішлеп шоқындыралар. Қызларыбызны кішлеп урысқа бирелер, мәшітлерібізні жимерелер дейіп. Ярар, бүгін мәшітімізді сақлап қалдық тады. Шуннан не? Барыбызны да урыс ауылына тиеп кеткенні күтесіз ме? Анысы шулай. Тик балаларынан ішлейік. Бүгін яшер, ертеге яшер. Бірде бір күнні барыбір табашақлар бейт. Мәшіттен ширкеу ясасалар, ауылда бір генә мұсылманны да қалдырмайашақлар. Жоқ, қызмады сен. Закон білән ішілтірге керек. Ниндеген ақшаға түшмәсін. Санатқа прощение берейік. Мәшітке тидірмейбіз. Дәрі келе, дәрі! Неге жиылдыңыз? Вы что, не слышите меня? Біз мәшітке дәрі қойдырмайбыз. Жоқ, я вас по-хорошему прошу. Балалар, Аллаға тапшырдық. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Расходитесь. Расходитесь по домам. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кому говорят? Быстро, пошел! Семенов! Скачи в Чистополь, доложь начальству! Слушай! Живой что ли? Да вроде как. Седлай лошадей. Слава богу, крест не тронули. Да. Ты посмотри на них, а. Нинди кімге қалдық біз Сәлімжан? Құдай бұл бәлелерін нинди günahlarımız için жібердік. Günüm sana eytesi sözüm var. Onlar eytirsin tanışlar. Rahmetimiz işleyik. Жылыйдыр инде біз көкей. Тиде бек ауыр халда қонды біз Сәлімжан. Barışılmaz Züleyha. Barısı da eyvet bulur Allah buyursa. Мұны бұлай ғына қалдырмабыз. Yok. Бик bu zakansız жер түгел. Зря мы это. Чего зря? Шашками да нагайками против народу. Не показачье это. Будет тебе
Живы остались, да и ладно. Салиха апа! Салиха апа! Салиха апа дейм. Кім бар анда? Күршеге сарыла малайымен. Нәрсе болды? Салиха апа, Гыймады баба өлді бит. Тағы нелер көресі бар екен. Зулейха. Тиюрге бисер. Давай быстрее! Давай! Арт қарап! Дейгі! Все готово? Готово, батюшка. Мәшетсіз де қалдырдыңыз. Günahımla da bize Nartan birimiz sözüdür görensek. С прибытием, Ефимий Александрович! С прибытием, Николай Иванович! Ну, рассказывайте, что у вас здесь случилось. Ефимий Александрович, в деревне Каргали проживает 150 душ крестьян. Из них больше половины крещенные. По их просьбе в мечеть решили переделать церковь. Мусульмане подняли бунт. Понятно. Начинайте. Урядник, арестантов сюда! Слушаюсь! А ну выходи! Быстро! Быстро! Выходи! Ну давай, пошел! Давай! Быстро! Кому говорят? Быстро, пошел! Айда! Allah'ım. Давай! Oğlum benim. Anne baba yurtta bit. Білем қызым, білем. Дәуіне қойдым. Рахмет білән иде қалды. Anne haydi қайтып. Не положено! Ну давай отсюда! Давай! Гилязетtin Hazret мында mı? Гилязетtin Hazret. Siz nega Hristiyan Vasiliyni musulmon ziyoratına ko'mdirdingiz? Ул христиан Бәшили түгел иде. Ул мөселман Гыйматтин иде. Васияты буенча күмдек. Hazret, siz zakonga qarshi ishchanligingiz uchun, kirashinlarni Hristiyan dinidan bezdirugingiz uchun
Hem avulda bunt çıkarganınız için gayiplenesiz. Бунт чыгаруда сез гаепле бит, батюшка. Мин бит сезгә әйттем, кисәттем, ә сез әнә мәчеткә кул күтәрдегез. Вы поставили подпись на документе, запрещающем мусульманскую миссионерскую деятельность? Әйе. А знаете, какое наказание ждет вас в случае его нарушения? Господин Малов, халык чиркәүгә мотлакка каршы. Опять халык. Халык аны үзе әйтер. Biz әйтәбез дә бит! Без әйткәнне тыңламыйлар! Безгә ширкәү кирәк түгел! Әйе, без мөселман, безгә ширкәү кирәк түгел. Biz кечкенәдән үк ислам динен тотабыз. Я государю 25 лет служил. Меня все знают. Мы на имя царя-батюшки прощение будем писать, чтобы он нам разрешил обратно вернуться к мусульманству. Муллук арестантов. Слушай! Айда, давай, пошел, Айда! Быстро, быстро! Ефимий Александрович, ауыл жиынынан земство управасына шәшүлік ұрлық сұрап язған заявлениені қарағыз әлі. Андалар барысы да христианнар. Шитке барып эшләргә кирәк булса да алар христиан паспортын ала. Марфа Васильевна суда. Марфа, выходи. Шакыралар. Айда! Исемегез ничек? Зөләйха, Ширкәү кушкан исемегезен сорыйбыз. мулла кушкан исемемне генә беләм. И тут, мула. Ты же христианка. Марфа Васильевна, сиңа әйтәм, сиңа. Ширкәү документлары буенча син христианка, архиерей сине монастырьга җибәргә куша. Никән Марфа Васильевна булыйм димин. Зөләйха мин. Әлхәмдулилла дин исламдамын. Минем керәшем булганым юк. Зөләйха, дөрес түгел бу, минеке барындагылатырмы? Марфа Васильевна, без сиңа бик яхшы жених хәзерләдек. Монастырьда тәүбә кыласың да кияүгә чыгасың. Әйттем ишинде Марфа түгел мин. Зөләйха мин. Гыймади кызы. Минем никахлашкан ирем бар, Сәлимҗан. Кешеләрдән сорагыз. Все понятно. Муллу в Казань, а Марфу Васильевну в монастырь. Есть законы, и их надо уважать. Ул минем хатыным, бер ел инде минем хатыным. Җәмәгать, сез бит беләсез, нигә дәшмисез? Дөрес түгел. Ширкәү документларында Марфа кияүгә чыкмаган кыз. Ялгыш язылган. Батюшка, син аны беләсең бит. Тихо. Ширкәү документлары буенча сез егет белән кыз. Димәк, законсыз торгансыз. Сез зинашылар. Тәүбә кирәк. Алыгыз Марфаны. Уланың хатыны! Мин Митрофан! Мин Жиграшин! Батюшка, җибәрегез аны! Ул бит Зөләйха түгел, ул Марфа! Без чын христианнар! Бездә балаларыбыз бар! Без бергә булырга тиеш, җибәр аны! Син харышын! Мин чын христиан! Мин чын христиан! Мин чын христиан! Мин чын христиан! Нәрсә эшләргә? Нәрсә карап торасыз? Силәкләр алып килегез! Силәкләр! Арестантов кандалуют чистополь! Давай! Давай! А вы говорите книги. Поехали отсюда.
Помогите! Ударит взрыв! Помогите, прошу! Kaçırdasın biz abla? Doğan oğlum kırgamından yırak mıken? Abla, 3-4 gün boyu bir attan atla koşurup yaptılar. Annem bu manastırga getirip tıktılar. 8 ay bitindi abla. Niye dersmişsin abla, Edith? Тяжкий грех на тебе, Марфа. Великий грех. Столько лет жила невенчанная. Молись. Молись, легче станет. Как она? Все время что-то говорит, ни слова по-русски. Ничего. Научится. Шығарығыз мені.
Менің урамға шығасың келе. Чтобы часами молилась. Прости меня, Господи. Прости меня, Господи. Грешно. Yaxdayım yaramı kişirek Senin şanın kişirek Beni güçlü Может, не надо, а? Попадемся ведь. Микола Иванович, мне очень деревня нужна, ведь грех нам небольшой. Злех алдында. Хотел быть как лучше. Ты слыхал уже, 100 раз говорил. 3 года ведь прошло. Сыну Ахмету уже 3. Гайни уже теперь 10. Фахрия даже 13. Большие. Они ведь теперь в деревне. Деревня моя недалеко, за лесом. Выселки называются. Сначала ко мне. С Богом. Стоять! Стоять! Оставь меня. Все равно помру. Микола Иванович, не умирай, пожалуйста. Вот ведь лес. Скоро сныканыка деревня, Микола Иванович. Найдешь брата моего, Петра. Он на татарке женился. Значит, мы вроде как породнились с татарами. Пусть меня похоронят рядом с батькой. Микола Иванович! Микола Иванович!
веков. Аминь. Дева днесь пресущественно рождает, и земля вертит неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят. Ангели с пастырями славословят, волсли же со звездою путешествуют, нас ради родися, отроче младок и вечный Бог. Марфа, перестань. Перестань, ради Бога. Шу кандилер бізге қарайлар. Тебе говорю, Марфа. Как тебе не стыдно, Петр? Знаком! Знаком! Промахай, доктор. Доктор. Знаком. Меня деревня Каргала надо. Я не бельмес. Ey Allah! İrek meydana şarga, ayda balkay koyarız zargayı, ayda. Ya Rabbim, o'zingga mag'lum yasharga kuchim qolmadi. 2 yildan beri halal irma xiyonat etib zino qilib yashavni yorliqqa. Аминь. Дева принес пресущественно рождает, и земля ведет неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят, восли же со звездой. Марфа! Ya Hüdayım, ya Rabbim. Ay, ay. Qarali qizim, aqllim, Qarg'alovuli, какой сторона? Eye. Qarg'ali deysan, abi. Eye qizim, eye Qarg'ali. Abi ishondim. Abi. Mimi shulavuldan, abi. Mimi shulavuldan, abi. Abi, Mimi Züleyha. Sen bit Abdullah yolup gitmedi bundan. Sen Züleyha. Abdullah bilsin. Burası kengeç. Ne bitsin bitirmeyin. Kanımıza taraf kızım. Sen sen biley bala. Kim tutar Tırışlan. Marfa! Abdullah ya. Tırışlan kızım. Tırışlan. Убью, зараза. Знаком. Нельзя. Женщина бить. Ты кто такой? Она моя жена, ты понял, нет? Пошел отсюда! Kaldırma beni. Hadi pошли! Kaldırmayız kızım Allah verse. Hayda. Hayda balkay. Hayda. Hayda.
Allahu, Allah, yaşarlarını, rahmet olun, şey Камулатлы татар. Из вашей деревни, да? İçinde iki kız var. Ну давай, айларыңды алып қайтабыз. Архиереге скажу. Балаларым да ұрыс етергемі? Сиңа не керексің, Марфа. Я ж люблю тебя, дура. Ты же хатын менеке, церковь-то венчались. Арестант татарны яратасың да? Мой сын не Чаплашка, он Захар, поняла, Захар Петрович? Два года живем и не бум-бум по-русски, а? Ты не мысқылыйта. Таңына мысқылый, суғамды күлітем, аңладың ма? Соғып бары бір рахат көресім жоқ. Нельзя с милой целоваться. Можно только обниматься. Барыня ты моя, сударыня. Барыня ты моя. Захарчик ты мой. Смотри, у меня долго не Да будет. не будем, не будем. Барыня, сударыня. Захарчик ты мой. Несчастные мы с тобой, сынуля. Можно? Да. Боже мой, зачем лифт-то закрыли? Христа на вас нет. Ты зараза. Ух ты, зараза такая. Ух ты, зараза такая. Ну ты посмотри на нее, какая она зараза. А ну, дай ребенка. Дай ребенка, говорю тебе. Дай ребенка. Что, Захарчик? Ты что, праздник-то швай лысым, да? Я тебе говорю, праздник-то швай лысым, да? Я знаю, что с тобой сделаю сейчас. Я тебе удушу, anladın mı? Utrem! Utur! Utur, qutqar meni, utur! İşim! Al meni üzüne, al ya Rabbim! Udursun, Katina! Rahim bulun, qutqarım, rahim bulun! Ты меня! Эх, вы, мужики, разве так можно? Ну и зверь ты, Петр. Уходите отсюда. И без вас точно. Уходите отсюда! Никуда мы не пойдем. Что, на каторгу захотел, да? Эх, обманул меня архиерей, обманул. Только женись, говорит Петр Иванович. Будешь жить, как у Христа, за пазухой. Давай выпьем. Обратно в монастырь ее надо. Как вы не понимаете, силком верить не заставишь. Это они там в городе указы пишут. А нам тут простым людям расхлебывать. Она мусульманка. Вот пусть к своим и возвращается. А ты ложись, Петр. И не смей ее больше трогать. Пошли. Господи, Боже мой. Меня погоди. Видишь, распелся.
Gündüzgü misafir. İşigini aç. Abdullah Bey kireydi. Uzayda uz Abdullah Bey. İrem, nişli. İsterek ol yıkılay. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım, eyde bir dua kılabalık. Мне дом Микола Иванович надо. Петр надо. Харитонов, что ли? Дальше. Дальше говорю. Kafana Allah. Benekler ne halde? Allah'a şükür kızım beni isen sağ, selamet. Tekmine gözlerine biraz naşarlandı. Kızlarım nişik. Kızların da isen sağ, selamet kızım. Sen pırçılma, onlar nişanlaşla jirde. Orada kızım, Ahmet olurunu bunda degenleri bit. Ol koydasın. O nişik bunda olsa. Hemşek babası neydi bitu? İşlettiler yiken Abdullah bizi. Yarı kızım. Pırçılma kızım, pırçılma. Tabarız Allah'a bilse. Tabarız. Bu sıkıntı tağın. Bar qarab gel. Микола Ивановичтан мен. Это дом Петра. Он на татарке женился. Nerse buldu kızım? Anda. Selim Şahan. Kim? Selim Şahan. Selim Şahan. Selim Şahan. Ya Hudayım. Ya Hudayım. Selamun aleyküm. Selim gel oğlum. Sen usun gına mı? Ve aleyküm. Abdullah Bey, sen neçik bir edi? Eyde, kır. İyiden sileşirimiz. Eyde oğlum. Eyde oğlum. Eyde. Uz eyde. Uz. Eyde. Ulan şuraya. Selim Şahan. İster ikensin. Sen. Züleyha. Dinleyecek birinde. Kaçmadım. Koyun. Mini bilem. Doğusayı manastırda tuttular. Ananlarımı da getirip bulaktırdılar. Yol bilmeyeyim. Tel bilmeyeyim. Selim Şahan. Al. Balanı da al. Rahmet canım. Куда это собралась-то? Selim Şahan. Ах вы татары поганые! Хотите моего ребенка украсть, да? Ах вы татары!
күмәргә кушты. Помогите! Караул! Что случилось, Петр? Мусульмане украли моего ребенка! Ничего, ничего, далеко не уйдут. Народ поднимать надо! Мужики, вы где? Здесь! Заходи, быстро, быстро, быстро. Selimcan, anne seni öldürdüler mi Selimcan? Selimcan. Allah'a şükür insan iken. İnsan ikensin Selimcan. Oğlum, taş baskan alıp taşlarga iyiydi. Gitmemiz mi babay? Hacga da bararmız. Yok, Züleyxanı anday ağır yılga alırga yaramaz. Su bir babay, su. İşim cana. İşte bu bitmeyi Selimcan. 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 Züleyxa, sen minem Züleyxa, baxilli alsan baxille, barısına da min kayıplı. Nefsimle tıyabilmedim. Bilen işkencilme pop, naluklar tülemezsin deyip kızıptırgaç. Sizning bilan kengashib de turmushga borg'izni da munda qolma Züleyxa, qayt. Bolalar onasiz. Qaytam Selimjon, birga qaytamiz Selimjon. Baxil bu. Selimjon. Selimjon deyim. Selimjon. Selimjon! O'zimni vida qoldirma Selimjon!
Bizimligim kalmadı bir Selimşan, Selimşan. O'zingga mag'lub. Bu dunyoga ko'zim ochib qaraga ko'zim qolmadi. Umidlanib yasharga umidim qolmadi. Ya Rabbim, ya Rabbim, ya Rabbim. Sabırsızlık tugul. Rabbim. Başka şaram yok. Balam. Balam. Marfa. 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 Попались, да? Попались. Сбежать хотели, да? С Татарином, да? Ой, башка трещит. Дай-ка водички попью. İçme ölesin. Че, воды жалко, что ли? İçmedim ölesin. Что такое? Что за... Что? Марфа. 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 Вот что? Ты что? Убила меня, да? Не только сим бит uzun. Марфа.
Ваше благородие, один беглец нашелся. Хорошо. Значит, и второй найдется. А с Петром что? Он мертвый. Кто убил его? Вы? Марфа. Петр'ны сен өлтірдіңме? Әйе, мин. Нешек етіп? Мышьяк белән агуладым. Она отравила его. Почему? Неге өлтірдің дей? Ул нигә үлде? В кандалы ее. Әхмәт улым. Әнкәңне онытма. Кемлегеңне онытма. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әғүзу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Собирайся. Сәлимҗан, бәхил бул. Догамнан калдырмам. Тарих сабакларына бай Россия. Тарихның шушы ачы сабаклары ике бүйек динне тотучы халыкларны дус һәм тату яшәргә мәҗбүр итә. Бүгенге хәвефле дөньяда Рәсәйдәге бу ачы мирасның кыйммәте елдан-ел арта бара.